Yambu yambu mwese turabaramukije inshuti za Nyirabigeyo Esperance Family TV, turabasuhuje cyane, isalamu nyinshi aho muri mumeze mute, abo bwije nimwiriwe, ababyutse namwe twareka kubaha mwaramutse. Iryo ni ijambo riza rimera neza iyo umuntu abyutse akakubaza ati ese uramutse ute, ubyutse ute, waraye ute. Natwe rero kuko muri inshuti zacu twaromatanye kuko tudahwema kubivuga, mubyutse mute cyangwa mwiriwe mute, muraho murakoma. Uwiteka abarinze ate, niko abakonyine bakunda kuvuga, cyangwa abarokore. Tumwami Imana abarinze ate. Natwe turaho tumeze neza. Twagarutse rero mu kiganiro cy'ibisanzwe, ntabwo twabareka ngo mwicwe n'irungu, turahari ku bwanyu. Rero murabona imbere ya kamera hari umutumirwa wacu, ariko si umutumirwa na musangwa, muramumenyereye. Tuje kubaganiriza rero, reka muhereze umwanya abaramutse, duhita twinjira no mu kiganiro. Sawa, yafata ijambo. Murakoze cyane, ino channel ni iyacu turayikunda cyane. Murakoze kutwiyegereza kuri iyi channel. Ni channel ya Nyirabigeyo Esperance Family TV. Turabegereje abafite bacu bahora baza gutegera, badukurikirana isaha ku isaha, umunota ku munota, ngo Imana izabahe umugisha. Kandi turabegereje abantu bose aho baherereye ku isi hose, abari ku manywa ni karibu, abari nijoro nanone namwe turabegereje. Buri muntu wese yisanga aha, kandi tubingingira gukanda kuri share, comment na subscribe, muduha mbega muduha n'amakomantere, cyangwa se muduhugura kuri byinshi byo tutazi kugira ngo tubimenye. Twongeye twagarutse kugira ngo dukomeze twibukanye iby'umurenge, twongere twibukanye imico y'iwacu, ibintu byabaga iwacu, kugira ngo abana bacu batazibagirwa, kuko twakwiriye imishwaro. Abahungiye muri Kenya, abahungiye mu Rwanda, abahungiye Burundi, abahungiye Uganda, abari Amerika, mu Burayi, abari za Canada, ahantu hose muherereye n'abumva ururimi rwacu turabiyegereje ngo nimuze mwumve, tubabwire amakuru y'iwacu, ibintu byabagaho, amazina y'ibiti by'iwacu. Murakoze cyane. Yego, nk'uko mugenzi wanjye abivuze, uyu munsi twabateguriye ikiganiro. Tugiye kuvuga ku biti by'iwacu. Hari ibiti bibi iwacu bitaba, natwe twabaye mu Rwanda titwigeze tubibona. Turagira ngo twibukanye rero, nimba namwe aho wahungiye, aho wabonye icumbi, nimba hari ibyo wabonye uzatubwira muri komanteri. Ariko tuzi ko iwacu harihariye, iwacu haba ibiti bya cimeza bidategwa, rero niyo mpamvu bidakunda kuboneka ahantu aho ariho hose. Reka rero mugenzi wanje akomeze. Nanone ni ibiti by'iwacu kuko mugenzi wanje avuye kuvuga, tugiye kubabwira amazina yabyo. Ni ibiti byimejeje by'umwimerere, kuko iwacu haraca igihugu cy'igihamba kikiramo ibiti by'umwimerere, bitari ibiti by'ibiterano. Ngira ngo tubabwire, tubasangize amazina yabyo. Yego, ngaho tubwira ibiti wibuka nka bine, amazina yabyo, ariko wibande ku byo twatoraguraga cyane, kuko hari n'ibyo tutatoraguraga. Murakoze cyane. Ndibuka igiti cy'umukarati, ni igiti cyahagaze kije nko kugira ngo umutuku nk'imbere. Ndetse mugabo dore ko habaga n'umudugudu witwa umuhana witwa mu mikarati. Muzamutubabarira, kwabaye mu Rwanda igihe kirekire, hariya mu nkambi y'imyaka 16. Niyo mpamvu tuza tuvanga rimwe na rimwe n'ikinyarwanda, ariko nacyo ni cyiza, turagikunda. Mu mikarati, umuhana wo mu mikarati, mwumvise ko bahitaga ngo mu mikarati. Birashoboka ko habaga imikarati myinshi. Kimwe ni umukarati, ikindi
mbega habaga n'imibagara mu Minembwe barabizi, no muri Jura yari haba. Nanone ikindi nibuka ni Iminembwe, habaga ibiti by'iminembwe nabyo byasika kandi bikagira umuriro mwiza, wacasa kikasika cyane kandi zabaga ari inkwi zikagira imyase myiza. Nanone ndasa n'ugejeje ibiti bingahera 3. Nanone hakaba n'ibindi biti bita imishonzi, zabaga ku Ndondo ino za Kangwe iwacu, kuko twababwiye ko twabaye mu Cyakira. Nanjye ibiti nibuka bakaza batoragura bikagira umuriro mwinshi. Inendo cyari igiti ciza cyane cyo kwasa nyine ukagira inkwi. Hari n'ikindi cyitwa ijugwe. Yego, Ijugwe ndagira ngo nacyo ni igiti nacyo ciza. Ariko hari n'ibindi nyine byagiraga umuriro uraho udakomeye, wa wundi uva kurahura waba utarinjira mu nzu ukaba urazimye. Ese icyo giti uracibuka ni ikihe? Icyo giti ndacibuka. Ibyo biti abantu babitoraguraga benshi ni abashangwa, bajya bakubitana n'urukuri bakaba bakunda ngo batazi kwasa bakirukanka, ukaba babwira ngo guri umuriro ukamuhana ukaba urashize. Kandi urukuri rugira umuriro. Ikindi ndamu ni iminyaminyami nayo ni nkaho umuntu yagaza afuretsa wayitoraguye. N'imigeti. Imigeti cyane nayo ni nkaho ariko yagaza ijya kwihagararaho paraporo n'ibyo twari tuvuze. Hakaba n'ibindi ngo ni imisagara maze igaturagurika, ukaba wumva umuntu yaturagurikishije zasakuje cyangwa bikavugiriza. Bantu nyine batazamenya gushaka inkwi neza, cyangwa babaga inkwi zashize n'izo bakazakomeza gutoragura. Ese ni kihe kindi kintu cyihariye bakazakoresha urukuri? Sizo kurukomeza nyine rukagurumira bakazavuga ngo yashanye ngo inyayo ngwinkwi z'utuyayo. N'udusasa ariko natwe tuza mu tuyayo. Oya, udusasa twari inkwi nziza, habaga udusasa tuza twaka kandi tukaja kugira nk'ikara. Ntabwo ari utuyayo tw'inkwi, gasasa kaba gakomeye. Reka tugaruke ku kindi cy'ingenzi bakazakoresha urukuri wibuka. Ikindi cy'ingenzi bakoresha urukuri keka ari ugutega inyenzi. Icyo nyine inyenzi twagica. Se hano bazazita gute? Ngo bazita ni kafari. Hano niko bazazita na kafari gica beti. Inyenzi nizo bategeshaga urukuri. Urukuri rwubahwe rwakaza rukora akazi, kubera iwacu nyine twakaza dukomeza mu mazu, hakabaga ubushuhe. Inyenzi zikunda ubushuhe zikagenda zikirunda ku idari cyangwa ku rusenge, noneho bakenera kuzigabanya bagakoresha urukuri, bakaza ruzizana cyane bakazigaburira intoraguzi. Reka dukomeze ku bindi biti wibuka tutavuze. Ese hari ibindi biti bifite umwihariko iwacu bitatoragurwaga bitewe n'ibyo uradusobanura? Ni ibihe? Ese ni izihe ngaruka kubera iki mutabitoraguraga? Hari ko kuvuga nko gutoragura nk'imisagara, agasagara kagaga gaturagurika isi zigashira. Isi zigashira mu nzu, kagatarukira abana, kagatarukira henga, kakama nk'igitero. Birashoboka ko kagaza kamera nk'umuzarenga. Niba kazabicara yiterera ahantu hose yuzuye uburyo. Aho ikindi wibuka kitakaza gitoragurwa? Ikindi kitakaza gitoragurwa, reka kwibutse gato kiri gutekereza. Agahura kakaza kanuka abantu bakagwara imitwe, noneho bigasakuza. Umuntu nyine utabizi akaruhira ubusa ngo yakubitanye n'igiti, akasa akirukanka yashika mu rugo induru zikaba. Niko uzanye ibiti. Hari ikindi giti bakaza bitabona umusozi w'imbwa. Ese icyo cyagiraga izihe ngaruka? Nacyo cyaranukaga mu ishyamba gusa cyangwa cyaranukaga no mu nzu? Isi zigashira.
Oyaye, iwacu harihariye. Ese ikivumu iwacu baragitoragura? Ikivumu nacyo cyagaga gitinda kuma, kikaba ikivumu ndetse bakunda kugitoragura, nicyo gutera ku nzitiro kubera kuko gishibuka. Ikivumu kirashibuka n'inka kujya kw'imiyenzi. Ariko tibakundaga kugitoragura. Rero tuvuye mu biti zo gutoragurwa. Ese twibagiwemo ibijige. Hari n'ibijige, n'imihanga. Imihanga ndayibuka nayo, ariko tiri mu bwoko bw'inkwi nziza cyane, ariko tiziturika. Irazimuka ariko tizimuka cyane nka kujya k'urukuri, ariko haba n'imihanga. Hakaba n'utundi baza bita ngo ni bwiza bw'ikibira. Hakaba n'ibiti bita imikumo. N'imisebeya. Imisebeya n'iminembe. Ariko ku Ndondo imisebeya atikunda kuhaboneka. Iziba ahantu hashushe ni muri zura habaga imisebeya n'urwako. Hakundaga kuba n'imibagara myinshi n'udusasa. Hakabamo n'imishayishayi nayo yagaze ikuta umuriro wiruka cyane. Waraka yayo mbese. Ushaka nko gutumba, ariko uko ruri imishayishayi iraruta urukuri. Urukuri ko bazari inkwi z'abazayifu. Kandi zakaza ziremera n'umuntu avuye kuzitoragura. Ubu kwita ku mutwe uhinguye ukamushika ukari ku gacumba, cyangwa ugateka isogo ikiba kikama gishira. Hakaba n'igiti cy'imigoti. Imigoti naho yari ihaba. Uvuze imigote n'ikiguhe nibuka. Aho ngaho biri mu moko y'imbuto. Twibukanye ibiti by'iwacu byagiraga imbuto cimeza, imbuto wasangaga mu kibira utateye, utaguze, uhawe ugenda gusa mu nzira ukarya imbuto ugahaga. Iwacu ni muri Beura, niyo utaba ufite ibyo kurya utungwa n'imbuto zo mu ishamba. Reka twibukanye imbuto z'iwacu, abaziriye namwe muzotwandikire muri commentaire. Mukumbura iwacu dutahe. Ni ukuvuga ngo imbuto z'iwacu mwibuka ni ibyufwa. Bizagiraga n'igiti cy'icufwa. Hakaba imigoti. Habaga n'igiti cy'imigoti nyine. Hakaba ndaguciye mu ijambo, imbuto z'imigote cyangwa z'ibiguhe bazitaga gute iwacu? Imbuto y'imigoti nyine ni imigoti. Bakazazita ibituku. Yego, ni imigoti nyine. Ni ibituku by'imigoti. Ibituku n'ibituke z'ikiguhe. Ariko twebwe bayita nyine ngo wagiye gutoragura imigoti, kura n'imigoti. Ese amapizi yo ntabwo aza mu mbuto? Amapizi ntabwo yagaza mu mbuto, ahubwo muri byo niho habaga izindi mbuto bita fungo. Ku biti bya fungo byiza cyane byo biryoha. Hagasubira nanone hakabaho amahori. Hakaba imishishiri. Amacoco ni mu bwoko bw'amatimbi hasi mu butaka. Ni ukuvuga ngo nakubwiye amahori, imishishiri yo mu kibira, imishishiri yo ku musozi, za fungo, za karaja, n'utundi ngo ni imishishi. Intuza zanane butekera. Ese ubundurundu bwagaza bumerera hasi ku tuntu tw'udutsina twato. Habaga ubundurundu. Nanone hakaba n'amacoco. Ubusagara bweraga ku giti cya kindi giturika musagara nyine. Naho ubukaragata ubwo kurate buza mu mbuto. Buriya bukaragata ni umuti w'amibe. Ariko abana bakaza baburya. Simbizi jewe nakundaga kubona data akoresha ubukaragata ari ubwo kunywa mu muti. Abana bakazarya ubukaragata. Naho imbuhu. Abana baryaga imbuhu, uburundurundu, amacoco, amacofu nayo yera ku biti by'amacofu. Inkeri zera ku biti nyine z'imishugi z'inkeri. Habaga inkeri zo hasi n'inkeri zo hejuru nyine zino zera ku biti by'imishugi. Izera ku biti n'umwimerere. Izo hasi birashoboka ko ari inkeri batera. Z'ikizungu.
ariko iwacu zarahabaga zimejeje mu ngoma, zarahabaga mu musozi wose. Inyana itarakazibona ariko nazo ubwo nyine ko urumva ko zahabaga. Ese iwacu mu mashamba taho ushobora kugenda ngo usange amapera? Wagaze ugenda ukahasanga amapera ariko ni nko mu matongo h'abantu bimutse. Cyangwa yatewe n'inyoni. Ibiterwa by'iwacu yari amapera, habaga n'igiti cy'amapera, noneho ukomeje ukaza mu mishasha haba ibiti by'imyembe n'amavoka, hakabaho n'amaronji n'indimu, ibintu nk'ibyo byose n'imineke nk'ibyo byose biba ahandi. Ibyo ni ibisanzwe, ariko iwacu ruguru ibyo bintu birahaba. Ese amasonga yo ntabwo aza mu mbuto? N'amasonga barayarya, aza mu mbuto, yazaga mu mbuto. Ese utubwira amoko y'ibyatsi by'iwacu wibuka? Amoko y'ibyatsi by'iwacu ni ugwarika, ibyatsi by'imikenke bijya basakaza, amashugura, nanone nkamenya ingeregeri, nkamenya n'umuyange, nuko noneho nkamenya umuyange, nkamenya n'ubwenge. Ko wibagiwe ingeregere wazivuze? Ingeregere zikunda kuba no muri Kivu. Umuyange n'ingeregere bikunda nabwo kuba kandi Bubembe. Muri Zura habaga umuyange n'ubwenge. Mu Minembwe habaga n'ibikerakenshi. N'ibikerakenshi. Bakazabisakaza n'inyovu. Ariko cyane ku Ndondi bo bakazasakaza amahuguru. Zashoboka. Amahuguru abatayazi ni kibishishwa by'imigano. Bayabanzaga mu nseko nabo basakaza inyovu. Bakabona gushiraho umujinja. Kandi amahuguru bazasakarenze kamara imyaka 30 itava. N'umujinja. Ese imigano yo kuriya ko tutayivuze ntabwo imigano iza mu mwanya wo kubaka, nayo ni mu biti. Nayo ni ibiti. Haba imigano myiza, urugano rwiza, umanutse za Muhanga na za Mukoko. Mu ngoma niho habaga imigano nyinshi, no mu cyakara hari nkabo, ariko mu ngoma ho no ku murima ujya kumukikira w'umurima habaga imigano myinshi. Ese iwacu habagayo imbingo? Urubingo rwari ruhaba. Abantu kumva bazabita ku kabingo. Birashoboka ko habaga imbingo nyinshi. Birashoboka. Ese imigano ikiri mitoya waba wibuka uko bayita? Uko bita imigano ikiri mitoya? Yayindi ikiri kwipfunuka. Sinabyibuka. Ayita ibitoki. Imigano y'ibitoki. Ese namwe iwanyu mwakaza muteka umuceri mu migano? Izo ngizo bizwi n'abana. Imiceri mu mugano tukawupfundigira, nako tukagira umuceri tukawuteka mu mugano ukaryoha cyane. Wari umuceri bene uwuke ni uyu wa kizungu cyangwa umuceri w'iwacu nye? W'iwacu wasigaye inyuma ku bigori bahuye basigaje, hagasigara umuceri. Mukarongera mu mashengo? Barongera mu mashengo tukawotsa. Wamara gushuka pfundura ukaryoha. Ariko n'imbuhu abana bakaza bazitoba mu ishengo, tukagira umwita uryoshe cyane, abana bakanywa ji y'imbuhu cyane, bakaza bimera neza cyane. Ese ni ibihe byatsi bakoreshaga nk'icarire iwacu? N'inyovu. Ariko n'ugwarika bakaza barukoresha. N'ugwarika mu ntuza mu maruri, icarire c'inyana. Ese nta bindi biti wibuka twaba twasize? Ibyinshi ibiti. Akavunja, niba ari akavunja ntabwo akihari. Akavunja kabaho? Cyangwa cyangwa kije kumera k'umukarati imbere, kigira ibishishwa binini bakita gute? Hiki. Ndaje kuvuga agahura. Hari utundi duti twabaga mu cyakira twenda gusuforume y'imikarati, tukadutsinda tukatwasa ndetse tukaja kukuvunguka. Oranje tatwa mpanyuruka pe nyasigaye izina rya
twari tuhaba. Ibiti byari byinshi. Nabashije kwibuka nayo, undi nawe uba yibuka yandi yatwibutsa. Ese iwacu bakaza bakora imbaho? Iyo hagaze abakapfurero bazabaza imbaho. Bakaza babaza ibiti bibonetse ibyo ari byo byose cyangwa bagiraga ibyo bakoresha? Habaga ibyo bakoresha nyine, ibyo bakoresha imbaho. Nk'inturusu. Inturusu zari zihari ariko izo nizo n'iterano. Izo ni interano. Ese ko umugeti bawukoramo intuza? Urubaho. Umugeti wawuvunika. Yayingibukije umugabo umwe ngo waruza amababi y'imigeti mu mupfuko, abwira umugore ati we wizere tugende mu isoko araba ifaranga bararema mu iposho. Ashikega umugore ati ndagura, yari yapanze ibintu nyine ku musitari, ati ndagura. Ashikega bakoze mwaza ni amababi y'imigeti kurya kabaye. Aribeshe cyane, Imana yamweretse kuko yizamuye nabo. Nikaho yasebye. No mu Rwanda twaje kubona ibiti byitwa pinusi. Ni ibiterano ariko iwacu ntazihaba. Na za gereveriya. N'amakaratusi ndagira ngo yasigaye agera iwacu nyuma arakwira. Na za gereveriya. Za gereveriya zirahaba ariko muri Nyungwe twahabonye imigeti n'ibishasha. Twabibaga ibishasha. Iwacu habaga ibishasha. Hakaba n'ibiti bijya byo ku musozi bimeze nk'ikihagera, ibibangwa. Ibibangwa. Umva ko ku Ndondo mu bibangwa habaga ibibangwa, no mu Bubembe habaga ibibangwa n'imikarati na za kagufwa. Twibagiwe no mu ibyatsi by'isovu. Isovu abana bakaza banayiga cyane, ndayibutsa amenyo yamanjya. Abana narayihekenye cyane, ariko cyane abana bakundaga ikintu bita sagutwi. Nimba mwarariye sagutwi, sagateke, uzokande subscribe cyangwa mutwandikire mutubwire zirahaba nyarazikoreye. Twakaza dusohoka ninga nimugoroba tukamatwiruka tuje guca sagutwi, maze tukazanika mu ruzitiro bakazitwiba. Sagutwi akaziryoha. Ndumva ikiganiro cyaryoshye, twibukanyije ibiti by'iwacu, tuvuzemo n'imbuto n'ibyatsi. Ibintu byagenze neza rero. Nimba hari icyo twibagiwe, ibiti cyangwa ibyatsi, watwibutsa ukatubwira ibiti byabaga iwanyu mwebwe n'ibihe, ese namwe iwanyu n'ibi mwagiraga, se mwebwe mwatoraguraga izihe nkwi mugashira ku idari, za zindi umuntu yinjira mu nzu buri wese akazibona. Zasaga ndagira ngo inkwi zo ku idari zari zimeze nk'umutako. Bakaza basokera idari bagashira izindi hanze, ariko ibyo byose babaga bizigamira igihe cy'imbeho kugira ngo batazagira imbeho badafite inkwi zumye, bafite inkwi mbisi. Kandi n'inaha nabonye hari amasiteri. Na hano bafite amasiteri baracana mu nzu hagashuha. Nabo barakomeza, inzu ubukonje buba bwakomeye. Rero mugenzi wanjye abasezere, ikiganiro nakagaruka mukomeze mubane natwe, turabararikira wewe uzabona kino kiganiro ari ubwa mbere ubonyicano, udukandire kuri ayo maraso, uduhereze subscribe kandi no kugakumwe ntaco bitwaye, tibitwara umwanya, ni ukureba gusa ugakoraho ubuzima bugakomeza. Murakoze cyane. Ikiganiro cyacu twaba tugisubikiye aho ngaho. Abadukurikiye turababwiye ngo rwose muzatere udutebe, mu batarakanda nk'uko mugenzi wanjye avuze muzakandeho, muzadukurikiranire, muduhe komanteri kandi mushaninge, mugabane iyo mwoherezanye kugira ngo mukomeze mutuzamure. Murakoze. Abantu batari bakikibuka ibiti turabibukije, kandi ibyo tutibutse namwe mubitwibutse muri komanteri. Tubasezeyeho, ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao. Ciao ciao.